Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 15 gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biba ndetse no ku rugamba ruhagaze mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kwibanda cyane ku bimaze gutangazwa by'imirwano ikomeye aho kuri ubu ingabo za leta ya Kongo zigabye ibitero bikomeye kuri AFC ni mu gihe kandi bitangazwa ko Burundi bwakoreshejemo imbaraga zikomeye harimo n'indege za gisirikare. Uru n'urugamba kandi rubaye nyuma y'amasaha make hasinywe ibijyanye no kuba bemeranyije agahenge ndetse no kugenzura uburyo kubahirizwa, bikaba rero bibaye bibi cyane mu gihe kuri ubu imirwano yindi ikomeye iri kubera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. FARDC yibasiye ibirombe bizahitwa Twangiza mining bicukurwamo zahabu. Turinjoro tubabwira uko bigenze, turasa kandi kubabwira ko umuvugizi wa AFC Dr Oscar Barinda yasubije abavuga ko AFC ishaka ubwigenge bwa Kivu y'Amajyaruguru mu bimaze iminsi bigaragara ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko abagiye kubaho barakanization. Turazero kubabwira uko ibi bihagaze, turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibitangajwe na Kisekedi aho mu bihugu yashimye byamufashije Uburundi butajemo. Turareba impamvu yibi ndetse turebe n'ibiri ko biragenda bitangazwa kuri iyi ngingo. Turaza kubabwira ko Amerika yashimye ubwumvikane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC bagiranye. Turaza kwinjiramo turebe ibiri ko biratangazwa kuri iyi ngingo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bivugwa muri Afrika aho Raila Odinga hoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya yapfuye ku myaka 80. Ni mu gihe kandi abajenizedi bari mu byishimo bikomeye muri Madagascar nyuma y'uko koroneri kuri ubu bikaba rero bivuga ko bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo. Tubahaye ikaze kuri page ikomeye, twibutse ko ngaha tubashyikiriza amakuru akomeye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni munyebere turamvura inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye turebe ibiri ko biragenda biba. Reka duhere ku mirongo y'imbere y'urugamba akomeje kubera urugamba rukomeye hagati ya AFC ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Tangira nkubwira ko ihuriro rirwanya AFC ndetse kuri ubu rugamba rukomeye aho bitangazwa ko urugamba rukomeye mu makuru y'ingenzi yatangajwe na AFC aho batangaje ko ingabo z'iki gihugu zagabye ibitero mu bice bigenzurwa nabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho umuvugizi w'igisoda cya AFC Laurence Kanyuka mu gitondo cyo kuri uyu wa 15 gitugutu 2025 yatangaje ko ibitero byagizwemo uruhare n'indi mitwe y'ingabo yitwa ikora n'igisirikare cya leta FARDC n'imihuriro rya Wazalendo, aho yagize ati AFC M23 iramenyesha bene igihugu n'imiryango mpuzamahanga nk'uko bisanzwe ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye mu bice bituwe cyane cyane mu birindiro byacu muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'amasaha make i Doha muri Katari hasinyiwe uburyo bwo guhagarika imirwano ku igenekerezo rya 14 gitugutu 2025. Kanyuka yasobanuye ko ibindi birindiro bya M23 bizagabwe ibitero byo ku butaka bwahitwa Kadasomwa ahitwa Rumbishi biherereye mu teritwari ya Kare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kaseke iherereye mu teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibitero mu bice bigenzurwa na AFC nyuma y'aho ku igenekerezo rya 14 gitugutu 2025 abahagarariye impande zombi basinye Doha muri Katari amasezerano ashyiraho urwego ruhuriho rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Biteganyijwe ko uru rwego ruzaba rugizwe n'abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC bangana n'umubare w'indorerezi zihagarariye leta zunze ubumwe za Amerika, leta ya Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Intambwe ikomeye yari yatewe yitezweho gufasha impande zombi gukomeza ibiganiro nta nzitizi kugira ngo zigere ku
masezerano y'amahoro Kanyuka yatangaje kuretse kuba ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga binabangamira gahunda y'amahoro yateguwe nk'uko rero biri kugenda bigaragara kugeza ubu. Rero andi makuru ahari nuko kuri ubu ibintu bitameze neza, aho nyuma y'amasaha make n'ubundi bibaye Joseph Kabila Kabange wabaye president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayoboye inama ihuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Inama yabereye i Nairobi muri Kenya, aho abanyapolitike bitabiriye inama barimo Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2012 kugeza muri 2016, Seth Kikuni, Frank Diango, Nehemi Mwiranya, Raymond Chibanda, Jose Makira, Richard Mujeye, Kikaka Bin Karubi na Patient Sayiba. Nkuko bigaragara hari abandi bari batumiwe muri iyi nama ariko batayitabiriye barimo Moise Katumbi washinze ishyaka Ensemble, Martin Fayulu wiyemeje gushyigikira Kisekedi mu rugamba rwo kurwanya FC, na Jean-Marc Kabundi na ndetse na Delice Senga. Nubwo rero ikigambiriwe muri iyi nama kugeza ubu kitaratangazwa, iyi nama yarayibaye ndetse biranagaragara ko hari imbaraga zidasanzwe zishobora kuba zavuye muri iyi nama. Kabila wayoboye iyi nama nyuma y'aho kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'icyenda 2025 urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kongo rumuhamije ibyaha birimo kugambanira igihugu, iby'intambara, ibyibasiye inyoko muntu, rumukatira igihano cy'urupfu. Uyu munyapolitike yamaganye urubanza sobanura ko ibyashinjwa byose nta kimenyetso bifatika bihari bigaragaza ko yabikoze, kandi ko ubutegetsi bwa Kisekedi buri kwifashisha ibi mu kugerageza kumwikiza. Ibi rero ni ibikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rw'imirwano rushobora kuza gukomera. Reka tujye muri Kivu y'Amajyepfo tubabwira ibi kugenda bivugwa, aho ibirombe bizatangwiza mining bicukurwamo zabo muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo byibasiwe n'ibisasu bya drone mu ijoro ryo ku itariki ya 14 no mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu ku igenekerezo rya 15 igitugutu 2025. Biravuga ko igitero kibasiye kontineri za Agreco itanga amashanyarazi, ikigo gikoresha nk'uko amakuru ari gutangazwa n'ibinyamakuru biri muri ibi bice abivuga. Nkuko iki kinyamakuru kibivuga, iki kigo cya Twangiza Mining cya Bano societe y'Abanyakanada ngo cyaretse gukoresha muri 2018 kigasigera muri 2018 Bayene societe y'Abashinwa. Iyi nayo ngo yasigiye iki kigo cyitwa Ultraware. Iyi ndi societe y'Abashinwa inyeshyamba za M23 zaje kwirukana igihe zafataga kagace. Inkuru yatazama iravuga ko ibirombe byaho bicukurwamo zabo byibasiwe byacukurwagamo n'abantu ngo bakoranaga na FC bacukura mu buryo butemewe. Ibirombe byahitwa Twingiza kandi bakoreshaga abantu amasaha y'ikirenga no mu minsi y'ikiruhuko, kandi bakaba bivuga ko batabahemberaga ibyo byakoraga. Ngo abakozi benshi batangiye guhunga ako gace kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kuko amakuru agera kuri Tazama bivuga, kandi ngo imirimo ikigo cyakoraga yahagaze. Gusubukura ibi rero bikaba bigaragara ko nta kizere cyari bitewe n'uko abakozi benshi bakoraga aka kazi bamaze kuva ahangaha bakaba bagiye mu bice kugeza ubu bitaramenyekana. Hagati y'umuvugizi wa AFC Dr Oscar Barinda yasubije abavuga ko AFC ishaka ubwigenge bwa Kivu. Umuvugizi wa Barinda asanga abahuza ibyo kuba umutwe wa AFC uri gushyiraho ubuyobozi bitandukanye mu bice wigaruriye nko kwinjira buhoro mu nzira y'ubwigenge ntaho bihuriye. Ibyo benshi ku mbuga ngurukana bumenyi batangiye kuvuga ko impamvu ko ratatu yabitangiye kizwi nka barakanization. Ibi Dr Oscar Barinda abitangariza itangazamakuru, aho rero yavuze ibi dasanzwe. Dr Barinda ubwo yasubizaga kubibaza kuba umutwe wa AFC waratangaje visa ku banyamahanga, ikigo cy'imari, polisi, igisirikare ndetse n'ubutabera mu bice wigaruriye bakabihuza n'ubwigenge. Yagize ati ntaho bihuriye, twe turavuga duti aho abaturage bari bagomba guhabwa serivisi bakeneye bunagana twamaze umwaka urenga twari twarashyizeho na banyomba 10.
Dr Barinda yakomeje avuga ko abaturage bari bakeneye inzego zibayobora zibakemura ibibazo ndetse ziba serivisi. Ibi byose Barinda yagaragaje ko babikora kubera ubutegetsi bwa Kinshasa, aho nko mu mujyi wa Goma wa AFC wafashe utabigambiriye, aho wasanze nta mazi, amashanyarazi ndetse nta internet irimo. Kuri ubu rero bikavuga ko batangiye kugenda babizana kugira ngo abaturage bakomeze babeho mu buzima bwiza, bakomeze babone serivisi nkenerwa za buri munsi. Ku bibazo cya viza, umutwe wa AFC watangaje ku banyamahanga basura ibice wigaruriye. Dr Barinda yatangaje ko ari Kinshasa yabitangaje yanga impapuro z'inzira. Uyu mutwe wahaga abaturage baturutse mu bice uyobora, aho bageraga mu bihugu byo mu karere bagasubizwa inyuma. Barinda yemeje ko bafite viza za Kinshasa bemererwa kwinjira mu bice bayoboye. Umunyamahanga usabye viza ya Kongo aje mu bice bya AFC iyobora bisaba ko uyu mutwe ubanza kuyemeza. Kubibaza niba AFC iri kwigira kuri leta, Dr Barinda yatangaje ko nta ruhare babifitemo, ko ahubwo ari leta ya Kinshasa ifitemo uruhare, aho yatanze urugero rw'ibicuruzwa bivuye mu bice AFC yafashe bijya mu turere twa leta ya Kinshasa byongera gusoreshwa. Dr Oscar Barinda yemeje ko ibiganiro bya Doha bifitiye icyizere kingana n'100% ko nyuma yo gusinya guhagarika intambara icyiciro gikurikiraho kizibanda ku mpamvu muzi w'amakimbirane yatumye AFC yegura intwaro igahitamo kurwana. Nkuko rero yabitangaje, ibi ni bikomeje kugenda biba, ariko kuri ubu bitangazwa ko bishobora kuba bitari buze kuba igisubizo kirambye, kuko buri ruhande rukomeje kwitegura kurwana. Dukomeje n'andi makuru, mu nama mpuzamahanga Global Gateway Forum, Perezida Kisekedi mu Bubiligi yashimye byimazeyo ibihugu byamufashije kurwanya umutwe wa AFC. Perezida Kisekedi ubwo yari mu nama mpuzamahanga mu Bubiligi yashimye ibihugu byamufashije mu ntambara anganye n'umutwe wa AFC, aho yashimye Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Ibiro bikaba byarababaje abarundi batishimiye uburyo Kisekedi muri iki gihe iyo afashe ijambo atajya ashimira igihugu cy'u Burundi, nyamara aricyo gifite ingabo nyinshi muri Kongo, cyatakarije abasirikare benshi ndetse bamwe bahafatiwe ku rugamba n'umutwe M23 ufite imfungwa z'intambara z'u Burundi ku bwinshi, nk'uko rero byagiye bitangazwa ndetse bigenda bigaragara mu itangazamakuru. Impirimbanyi zirengera uburenganzira bwa muntu mu Burundi zikurikirana ibikorwa by'ingabo zabo muri Kongo zibaza impamvu Perezida Kisekedi mu atajya ashimira harimo ingabo z'u Burundi n'ubu zikiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bandi Kisekedi adashimira ni abacancuro bivuga ko bahembwa akayabo bigahura rero n'impamvu adashimira igisirikare cy'u Burundi kubera amafaranga bivugwa ko yishyuye leta, bityo bikaba bivuze ko igisirikare cy'u Burundi gifatwa nk'abacancuro bose baje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi Pacifique Ninazwe avuga ko iyo abasirikare bapfiriye mu mashyamba ya Kongo nta umenya irengero ryabo ndetse ntibunamirwa na leta ya Kongo cyangwa y'u Burundi. Nyamara mu gihe abasirikare ba Afrika y'Epfo, Malawi cyangwa Tanzania baguye muri iyo ntambara bo basezerwa mu cyubahiro mu muhango wo kubashyingura. U Burundi bumaze imyaka 2 muri Kongo, aho bwagiye bufasha ubutegetsi bwa Kinshasa kurwana na M23 gusa. Abatekereza ko bibera muri Kongo bakagaragaza ko igisirikare cy'u Burundi kitigeze kigira icyo gihindura ku bijyanye no gutsindwa kwa FARDC. Ibiriro bigahura n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze kuvuga ko gutsindwa intambara muri Kongo bizabazwa Kinshasa aho kugira ngo bibazwe igisirikare cy'u Burundi, nk'uko rero byagiye bigaragara ndetse byagiye binavugwa mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu amakuru akomeye hariye nuko Amerika yashimye ubwumvikane leta ya Kongo ndetse na AFC bagezeho. Leta zunze ubumwe za Amerika zashimye ubwumvikane bwo gushyiraho urwego rugenzura ihagarikwa ry'imirwano guverinoma ya Kongo ndetse na AFC bashyizeho umukono ku wa kabiri ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025 nibwo impande zombi izemeranyije gushyiraho ruriya rwego, aho nyuma y'icyiciro cya 6 cy'ibiganiro zagiranye ku wa mbere ku igenekerezo rya 13 Gitugutu 2025 urwego ruzaba
rugizwe n'umubare ungana w'abahagarariye leta ya Kongo na AFC ndetse n'indorerezi zo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, leta ya Qatar, leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Mbere hari hatanzwe igitekerezo cy'uko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO arizo zizagenzura iyubahirizwa ry'agahenge, ariko AFC na M23 yarabyanze bagaragaza ko zigomba zibogama kuko zigeze kuyirwanya zifatanyije na leta ya Kongo. Leta ya Kongo na AFC bemeranyije ko bizajya biha inzira abagize uru rwego kugira ngo basuzume cyangwa bakore iperereza ku birego byo kurenga ku gahenge, kandi ko buri cyumweru ruzajya rukora raporo ku ntambwe iri guterwa cyangwa se imbogamizi zigaragara. Biteganyijwe ko inama ya mbere y'uru rwego izaba bitarenze iminsi 7 uhereye umunsi yashyiriweho kugira ngo iteganye imirimo yazo ko igomba gukurikirana ibi bikorwa. Leta zunze ubumwe za Amerika biciye ku munyamabanga mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika Mossad Bourous yashimye ubwumvikane Kinshasa na AFC bagezeho bigaragara nk'intambwe ikomeye igana ku masezerano y'amahoro ndetse no gushyira mu bikorwa ayasinyiwe i Washington DC hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo. Bourous yagize ati turashimira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC kuko bemeye gushyiraho urwego rwo kugenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano i Doha. Iyi ni intambwe ikomeye izafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC kugera ku masezerano arambye y'amahoro kandi bigafasha no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington. Yavuze kandi ko ruriya rwego ruzagenzura iyubahirizwa ry'ibyo impande zombi zemeranyije binyuze mu iperereza no kugenzura ibirego by'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ruzongera icyizere hagati y'impande zombi ndetse rugabanya umwuka mubi uri mu bice bikomeje kugaragaramo umutekano muke. Amerika kandi yashimye Qatar kubw'umusanzu ukomeye yatanze mu biganiro bya Kinshasa na AFC, shimangira ko yiteguye gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryabyo ryuzuye kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bubone amahoro arambye nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero akaba havugwa ko hakenewe intambwe ikomeye ndetse hakenewe no kugira ngo habeho ibigomba kwihutirwa kugira ngo ibintu bigende neza. Mu makungu ari kuvugwa n'urupfu rwa Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya wapfuye ku myaka 80. Abo mu muryango wa Raila Odinga bavuze ko wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya yitabye Imana. Odinga yapfuye ku munsi w'ejo kuri uyu wa gatatu aho yarimo kuvurirwa mu bitaro byo mu Buhinde mu byumweru bya vuba aha bishize. Hari wishisha ku buzima bwe nubwo abo mu muryango we n'inshuti ze muri politike bafise bari bafobeje amakuru yavugaga ko aremze. Odinga Odinga ruzi guteranya gukusanya imbaga y'abantu ndetse wari umuntu ukomeye muri politiki ya Kenya, yiyamamarije kwa perezida inshuro 5 ariko ntiyashoboye kugera kuri uwo mwanya. muri buri matora ya perezida yamamajemo kuri izo nshuro buri gihe yanze ibyavuyemo. Akenshi avugaga ko yibwe insinzi ye. Nyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2017 urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemeje ko yari ari mukuri ahubwo rwateshaga agaciro insinzi ya Uhuru Kenyatta ndetse rutegeka ko amatora asubirwamo, ariko yanze kwitabira ayo matora yasubiwemo asaba ko hakorwa amavugurura mu rwego rw'amatora. Akenshi yagiye yiyunga na perezida wabaga uri ku butegetsi nyuma y'amatora yabaga yatsinzwemo impaka. Nyuma yo gutsindwa kwe mu matora aheruka kuba yo muri 2022 yaje kwifatanya na perezida William Ruto yiswe leta ihuriweho na benshi. Iyo leta yatumwe benshi mu nshuti ze bashyirwa mu myanya ikomeye y'ubutegetsi. Yasobanuye ko icyo cyemezo cyari ngombwa kubw'ubumwe bw'igihugu nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabaye mu gihugu mu mwaka ushize ikarangira abigaragambya biraye mu nteko nshingamategeko ya Kenya. Abigaragambyaga babarirwa muri za 40 biciwe muri iyi mishyamirano yabahuje n'abashinzwe umutekano. Ubutegetsi bwa Repubulika
ya Kenya bukaba rero bwaragiye bugaragaza ibiri kugenda bibaho. Ubutegetsi bwa Ruto bwashyigikiye umuhate wa Odinga wo gushaka kuba umukuru wa komisiyo y'umuryango wa Afurika y'ubumwe mu matora yabaye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025. Nubwo rero yari yashyigikiwe muri benshi mu karere, bizarangiye atsinzwe n'umukandida wa Djibouti Mohamed Ali Yusuf kuri ubu urongoye. Iyi ni inkuru rero ikomeje kugenda igarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye bagaragaza uburyo ibintu bihagaze ngaha. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kuri ubu dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru tubagezaho ngaha yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakuru ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.